Rwaho koko ku munsi wa kane nibwo Yesu Kristo yaje kuza arambwira ngo Tamari nashakaga kukumenera ibanga ribi rya shetani hari imihigo shetani afite yo kugomba gusambura itorero ry'Imana. Ubwo yaje kumbwira ati shetani tarafite imihigo yo guteza dayimoni macakubiri mu bakozi b'Imana koko kugira ngo habemwo gucana canamo ngo gutyo azaba bafashe. Yarambwiye ati shetani yaritegereje abona gusambura itorero ahereye hasi ntivyamora, ahereye hejuru niho vyamworohera rero ntihagomba kunyura. Arambwira ati shetani aragomba kohereza dayimoni magambo mu bakozi b'Imana ngo habe kuvuga n'amagambo menshi ngo gutyo itorero azaba rifashe. Naje guhagarika umutima cyane ndavuga ati none se nahera hejuru titweho bato azadutoza intoke. Yesu Kristo arambwira ati reka guhagarika umutima kuko abakozi b'Imana bagihagarikiwe na mpwemu yera nanjye nzabahagararira naca azabagira. Hama arambwira ati kandi shetani aragomba gusambura imigwi y'abasenzi bo ku karago nabo aragomba kubateza dayimoni macakubiri habemo gucana canamo, taragomba kubatezamo dayimoni magambo habemo amagambo menshi, habemo kuvugana amagambo koko gutya azaba bafashe kandi abasenga bisonzesheje aragomba kubateza ingwara zikomakomeye amaestoma n'izindi kugira bahagarike ikigwanisho cyo kwisonzesha. Naho naje guhagarika umutima ndavuga ati abasenzi bo ku karago nabafatana twazaba dufashe twese. Hama Yesu arambwira ngo ntuhagarike umutima ko abasenzi bo ku karago bagihagarikiwe na mpwemu yera nanjye nzabahagararira. Ntahengira akamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Nibwo koko marayika yahitiye ahagarara impande ya korari igira 6, korare y'ukwizera. Nibwo koko ahahagaze yaje kunyereka ati komeza winjirire ngaho. Maze kwinjira naje kwinjirira mu isare nziza cyane, nziza pe. Ninjiye uko naje gukubita amaso ku muntu byagiye ku ntebe yitwikiriye umwitwikiro wera yambaye imyenda yera. Hari utugazi tubiri naraduza ka mbere nduza ka kabiri nakaduze namaze kumubona. Maze kumubona nahitiye mfukama, mugapfukama ntekereza tujya muntu mbonye mwiza kurya kandi yitwikiriye ticamunyereka yitwikuruye. Nibwo koko mfukamye narafukamye ndasenga rijya sengesho nahereye ko rya data wa twese wo mu ijuru narihereye ko kandi ndarisozereraho. Maze rero kurisenga nararirangije. Maze kurirangiza naje kubona avyagurutse. Uwo koko ni Yesu Kristo. Naje kubona avyagurutse acishaye yarakikijwe n'ingabo z'abamarayika hirya gutyo, yari yicaye ku ntebe nziza y'inzahabu. Imbere yiwe hari hateretse imeza nziza y'inzahabu iri mu ishurwe ryera imbere. Hirya yiwe mu kuboko kw'iburyo hari hicaye abamarayika.
no hirya mu kuboko kw'ibumoso no ku mpanduko hari abamarayika bamukikuje. Iyo sare yari yuzuyemo abamarayika bamukikuje. Hama rero maze gusenga ndarangiza iryo sengesho, nibwo naje kubona avyaguruka kuri ya ntebe yiwe. Avyagurutse nabo bamarayika bose naje kubona bavyaguruka. Hanyuma avuze baravuga ngo icubahiro kibi c'umwana w'Imana uvyagiye kwirya ntebe ibihe bidashira. Bakunama gutya hama bakanafukama bakageza amavi hasi. Rero Yesu Kristo yaje kuza arampagurutsa aho nari mfukamye, arambwira ngo Tamari, gusengesho nabasigaranye mw'isi murashagibuka? Ndamwishura ati yego pe turashagibuka. Ngo kandi urarisenze ryose urarimaze? Ati yego. Hama nibwo yaje yarampobereye, hama arambwira ati Tamari kora ngaha, anyereka ibiganza vyiwe ngo nkoremo. Naje gukoramo ngaha mu biganza numvamo inkovu zumye. Arambwira ati kora ngaha mu rubavu. Naje gukoramo mu rubavu numvaho harimo inkovu impengana ibimanga washobora kwinjizamo uku kuboko wagufunze uku ugacisha mu rubavu ngaha kugaserukira mu rundi rubavu ino wagufunze nk'uku. Naje kwizera izo nkovu zo mu rubavu, ariko shishidikanya ku nkovu zo mu kiganza kubera ko numvite zumye. Naje gutekereza ati none se marayika ntiyaba yanyobeje akantwara ahantu hatariho? Umutima waje kumpagararamo, ndavuga hama nibwo yaje kubona ko umutima umpagazemo. Arambwira ngo Tamari, n'ijwi riri hejuru koko. Nanjye tisabwe ngo kora ngaha mu biganza. Naje kongera gukoramo mitanzana amaraso ku rutoki, amaraso mashasha koko. Arambwira ati kora ngaha mu rubavu. Nongera gukoramo numva za nkovu koko wagirana ibimanga. Nibwo koko naje kwizera rero ko ari Yesu Kristo, kubera ko nzanye amaraso ku rutoki mashasha. Yaje kuvyaguruka ava ku ntebe yiwe yari yicayeho, araza arampagurutsa. Hama amaze kumpagurutsa arambwira ngo Tamari, sengesho nabasigaranye mu gihugu c'ingenzi urashagibuka? Ti kandi urarisenze ryose urarimaze? Ndamwishura ati yego pe. Nibwo yaje kumbwira ati Tamari kora ngaha, angaragariza ibiganza vyiwe ngo nkoremo. Maze gukora mu biganza naje kumvamo inkovu zumye. Arambwira ngo kora ngaha mu rubavu. Naje gukora mu rubavu numva hari inkovu z'ibimanga washobora kwinjiza mu kuboko ufunze uku ugacisha mu rubavu aha kugaseruka mu rundi rubavu. Naje kwizera izo nkovu zo mu rubavu, ariko izo mu biganza ndazishishidikanyaho. Ntangira gutekereza ati none se ubwo marayika ntiyaba yanyobeje akantwara hatariho? Nibwo yaje kubona ko umutima wanjye uhagaze, maze koko arambwira n'ijwi rikabije cyane riri hejuru ngo Tamari, nanjye tisabwe ngo kura ngaha. Nibwo naje kongera gukora mu biganza vyiwe, nzana amaraso mashasha ku rutoki. Maze kuyazana naje kumwizera koko. Nongeye no gukora muri za zindi zo mu rubavu. Ndavuga turi umwami Yesu Kristo pe. Nawe arambwira tego pe. Nibwo koko yaje gutangira aranyigaragariza. Yari yitwikiriye umwitwikiro, maze kumwizera yaje gutangira kwitwikurura ngaha umwitwikiro wose, aha guhera ngaha mu maso hagizwe n'udutambarandwi. Nibwo yaje gutangira kuduza agatambara ka mbere agakumira ku mwitwikiro. Tumaze ku mwitwikiro araduza n'aka kabiri n'aka gatatu n'aka kane n'aka gatanu n'aka gatandatu kugeza ku ndwi. Nibwo koko amaze kunyigaragariza naje kubona ubwiza bwiwe ari igitangaza pe. Yaje kunsekera, mbona mu menyo hiwe n'umusore mwiza igitangaza. Yego pe, ubwiza bwa Yesu Kristo sinaronka uko nabubasobanurira. Yego nabonye ari igitangaza pe.
nta kuntu mfite nabibabwira, ariko ikintu nabifuriza buri muntu wese uzakumva ubu buhamya azaharanire gusengera ubugingo bwe, azagira isozera ryiza kugira azamwibonera abona ubwiza bwiwe. Yesu nabahezagire cyane. Rero ubwo butambara ndwi ariko arabukuma yarambwiye ati Tamari, tigiharuro ndwi kirasobanura igitigiri ca data cuzuye neza. Tumubare ndwi n'umubare w'Imana wuzo wa data wuzuye neza. Arambwira ati rero uzambwirira itorero nusubira mu gihugu c'ingenzi yuko ntwikiriwe n'ubwiza bwa data. Nibwo koko amaze kunsekera ambwiye ibyo byose yaje kumfata ukuboko. Abo bamarayika nabo koko bakomeza kundeba basa n'abatangaye. Abo bamarayika Yesu Kristo yarambwiye ko bitwa abamarayika b'ibinyabugingo. Ndaza kubigarukaho iby'abamarayika. Yesu nabahezagire. Nibwo koko yaje kumfata ukuboko arambwira ati Tamari, dukomeze rero twige. Ndamubwira ati yego pe. Afashe ukuboko dusohotse nk'uku nibwo naje kubona ikintu kirambaraye mu mukungugu kigaragara nk'igitumbatumba c'imene yapfuye kirimo inyozi irimo gutemberamo. Amashishikaye kukireba gutya naje kubona mama wanje yicurikiriye ashitegereza ari mu gafuruka k'icumba nari ndyamyemo. Naje gutangazwa nuko mbonye mama mpita ndamubaza ati none se kiriya kintu ndimo kubona ni giki? Arambwira ati Tamari, tikiriya kariya n'akarambo k'umubiri wawe warurimo. Ndamubaza ati none se ko mama mbona yihevye? Arambwira ati mama wawe buriya yicurikirijwe na karya karambo kawabona. Naje koko kugutahura. Ubundi uwo mwanya wose twari twagendanye na marayika ndabona ndi umuntu muzima, ntabwo nari nzi yuko nakuwe mu mubiri, ntabwo nari nzi yuko naba napfuye. Kandi naho bwa Yesu Kristo yambwira ati kariya n'akarambo k'umubiri wawe warimo, nabona ndi umuntu muzima nyene. Gutahura ko naba navuye mu mubiri numva ari ibintu nyene bidatahuritse. Nibwo koko twakomeje kuyaga, arambwira akomeza kunyigisha kugo rubiri. Muga nkomeza kubona mama yihevye koko yishurikiriye uku akireba. Ndamubwira ati none se ko mama wanje yakomeje kwiheba? Arambwira ati basi Tamari, tihinga ntume marayika agenda arondere papa wawe w'impwemu, namuzana hari umuvyeyi naguhaye w'impwemu umwe nababwira mbere mu matangura. Hari umuvyeyi naguhaye w'impwemu, marayika reka agende ndamwohereza agenda mushakisha aze asengere kajya karambo. Ndagasubizamo akuka gakeya. Mama wawe niyumva kuko arareka kwiheba. Uburyo yatumyemo marayika ntabwo nabubonye. Ubwo rero marayika yaragiye, tuguma duhagaze aho, akomeza kunyigisha. Arambwira ati Tamari, tiburiya umubiri witwa umubiri kuko burimo impwemu. Tiburiya impwemu ari umuntu muzima ubona ngaha Tamari muzima ubona turi kumwe aha ngaha. Tiyo ndayikuye mu mubiri, tiburiya umubiri usigara utikimiranye kuriya. Tiburiya kariya naka angeri gafumbira isi. Niko yaje kumbwira. Arambwira ati umubiri uvuyemo impwemu ari wo muntu muzima ubona ngaha, tumubiri usigara usumbwa n'akanyegeri kazima kigendera. Rero Yesu adutabare kandi Yesu adufashe. Umubiri ntuzadushuke ngo dukoreshe icyaha. Yemwe bakristo muzakumva ubu buhamya cyangwa se n'abazabwumva, umubiri ntimuzajye muwuha agaciro ngo bakoreshe icyaha. Buri umubiri nacumaze. Naje kubona ari ikintu gisesemye no kubona wari uwanjye ariko waranshishe kubona. Numvaga kuba nawe usubiramo ari urugamba. Yego pe, ndabona ari inyo gusa zitemberamo, ikintu gishishe gisesemye kureba. Rero umubiri tuwurimo kugira dukorere Imana neza, ntituwurimo kugira ngo dukore ibyaha. Yesu adutabare kandi adufashe.
umuntu wese rero niwe yakwisuzuma uko ukorera Imana urabizi, uko uhesha agaciro umubiri niwe ubizi. Ariko ngaha nagire mbwira abantu umubiri ukunda gushuka, ugasanga niba wirabura ukagushuka ngo siga mbi inzobe, niba ufite umushatsi utukura ngo siga umushatsi wanjye wirabure, ugasanga umuntu ategekwa n'umubiri. Ndagire mbamenyeshe yuko umubiri ntacu umaze, uzabona ko umubiri ntacu umaze kuwukugwamo, uri kubwirwa yuko ari angera ataco ufumbira isi. Yesu adufashe kandi adutabare. Ubwo rero twakomeje guhagarara ngaho, ndamubwira ati none se ko mbona mama wanjye yakomeje kwiheba. Arambwira ati Tamari, Marayika yagiye gushakisha papa w'impwemu, ariko ntaraza. Reka mbe nkuretse gatoya ugende urebe ko papa w'impwemu yashitse. Nusanga yashitse uze kubanguka tubandanye twige, nusanga atarashika naho nuze kubanguka tubandanye twige. Ntuntindishe ku masaha. Yego. Rero kugaruka gusubira mu mubiri ntabwo ari kwirukanga cyane, nakuka yongera agashiramo impwemu yiwe, ashiramo wongera kwisanga hahandi. Naje kubona njyamye handi muga ndawusubiramo umubiri mpamagara ngo pastere kanaka arihe, wa muvyeyi wanje w'impwemu. Pastere arihe? Mama yarashisha yaho nari njyamye, aravuga ati noneho birakomete, none se pastere ushaka pasiteri? Yego, kubera ko hari ibyo nari mubwiwe ko. Ubwo koko twahuriranye n'umwigeme yari yaje kudufasha urubanza, yaragarutse kudusura. Uwo mwigeme koko yaje gukomeza kunganirira ku bintu byerekeranye n'urubanza ko rwagenze, nanjye nkamwishura ibintu bizima bitumbereye. Bagiye kumushakira amazimano kugira afungure, hanyuma agomba ngo dusangire. Ndamubwira ati ntibyakunda, aranga. Arambwira ati byuka koko kugira mbone kuri muzima tuko tuvugana utagwaye. Naje kuvyuka hama akintamika, ibyo ntamitse ntarana bimira. Naje kumva imodoka isona cyane. Ndamubwira ati mbisa ninjire, we umanza atarayumva, nje ninjye wayumva. Ndamubwira ati mbisa ninjire. Ubwo namwikura ati mbisa ninjire mu iyo modoka, nibwo imbaraga zose zaheze, no ndaremba cyane bisumbe ivya mbere. Nibwo koko babonye ko bikaze, ariko nakomeje kubabwira ati muntumire ko pastere, tintumira ko pastere. Baje gutelefona ku itorero aho uwo mu pastere akorera, baramubura kuko ntabwo yari hafi. Baravuze ati ntabwo ari hafi pastere, ariko hariho mwarimu. Baravuga ati ohereza mwarimu taze. Mwarimu yaje kuza, amaze kuza mama nawe yarimo telefona papa siho yarari mu murimo w'Imana. Aramubwira ati Tamara ararembye. Arababwira ati ni mu mutware, reba uko mwamutwara kwa muganga. Ati ngiye sinatabashitsi ngonze, murebe uko mwabigenza. Mama yaje gutelefonanye n'imodoka ati baze bantware. Hamwe ya telefonye yaramubwiye ati buriya imodoka twayirose, mukanya tugire tuzi. Harasha umwanya munini, ariko nje nakomeza kubabwira ati muntumire ko pastere gusa, ntimuntware kwa muganga, kubera ko nari nzi ko singwara yo kwa muganga. Numva ati pastere ni antebeje byonyene, nigendere nkomeze. Nibwo koko haciye umwanya uwo yari yarose imodoka ashara telefone ati buriya tireba ukundi kuntu mwabigenza, imodoka twayirose koko twagire tuze, tariki imiryango yiyugaye, imiryango yibrotse, turabuza ahantu tunyura ngo twinjire tuze kumutora. Haje kugwa imvura ikomeye cyane. Ico gihe nta mvura yari yerutse kugwa, ariko ico gihe yaraguye iragwa cyane, ihitibani iyo modoka yarazanye ayisiga hakurya y'ikiraro, byanga ko yasijabuka ikiraro,
ayivamo ashika mu rugo n'amaguru. Amaze gushika mu rugo n'amaguru, mwarimu yari yamaze kuhagera mbere. Mwarimu twari twayaze, ndatura neza ndatunganya neza, ndavuga tubu nubwo nakwigendera. Hanyuma koko musaza wanje ashitse yasanze nishaye, arambaza ati none se umeze gute? Ndamubwira ati meze neza. Arabwira mama ati none se ko mbona yakize? Nibwo koko barabakiriye hama baragenda baransiga aho ngaho, dusigara aho ngaho mu rugo. Aho hari ku munsi wa kane, ku munsi wa gatanu niriwaho, ku munsi wa gatandatu nibwo papa w'umuhemu yaje kuza, wo mu pastere. Nakomeje kumutumaho. Amaze kuza ndamubwira byose, ndamuganirira. Hama arambwira ati, ndamubwira ati kandi iyo wazaga kuhaba mba narakomeje ishuri. Arambwira ati ntabyo namenye, tiyo mbimenya mba naraje. Tariko nta kibazo, niba Imana yateguye kuzari kwigisha uzarirangiza. Nibwo koko yagiye kugenda kwa Mungu niriwe aho ngaho, mukuru wanje araza kunsura yubatse, duhora tuganiriye ndamubwira byose koko. Hama ndamubwira ati kandi mu gatondo ko kuwa Mungu nibwo Yesu Kristo yaje mu gatondo, arambwira ati Tamari, tiko nakohereje kureba ko papa w'umuhemu yaje, tinkakubwira ntuzantindishe ku masaha, uzabanguke twige, tiko washiye untindisha. Arambwira ati erega haracari ishure ngomba kukwigisha, tiburi yari rya shure wahejeje ni shure rya mbere, tariko hariho irindi shure rya kabiri nje ngomba kuzakwigisha. Ti rero uhave witegura dukomeze ngo utware wige. Ti papa wo nava mu murimo ndaza kugutora, ti hama nkwigishe. Ti yego. Papa yaragera nsuhuza ati umeze neza? Ati yego umeze neza. Nta magambo menshi arenze yambwiye. Papa yagiye kugenda mu ibanga nawe je arasenga Imana asaba ngo nzigamwe. Uwo munsi hari kwa Mungu, bwarakeye bucari kwa mbere. Ndategereza ati none se ko Yesu ataje kuntora? Mu ijoro ryo kwa Mungu nibwo yaje kumbwira terega mukuru wawe yabibwiye papa wawe. Ti papa wawe arahana ntakambira, ti nkuzigame. Ti buriya rero, ti ishure mbaye ndarihagaritse, mbanze numva ivya ntakira, ti koko nzaza kugutora. Nibwo uwo munsi hari kwa Mungu, bwarakeye bucari kuwa mbere ndirirwa ngaho koko. Mu ijoro ryo kuwa mbere nibwo naje kubona ndyamye haje umukogote utatswe icugwe ryera inyuma. Hama naje kunezerwa cyane, tujya mukogote ngire ndawurire. Umaze kuza naje kwitegura ngo ndawurire mu ndirimbo ivuga ngo, narayiririmbye ivuga ngo umukogote w'Imana uri hafi kujyana abana bizeye banesheje intambara. Umukogote w'Imana uri hafi kujyana abana bizeye banesheje intambara. Inzamba izavuga abizeye bazayumva, mwima zaduterura dusanganira umwami. Mwima zaduterura dusanganira umwami. Kandi nk'uko Eliya yaduganywe n'inkomezi, nanjye niko nzaduzwa ndiko ndajya iwacu. Kandi nk'uko Eliya yaduganywe n'inkomezi, nanjye niko nzaduga ndiko ndajya iwacu. Inzamba izavuga abizeye bazayumva, mwima zaduterura dusanganira umwami. Inzamba izavuga abizeye bazayumva, mwima zaduterura dusanganira umwami. Naje kuyirangiza
ndayirangije naje kubona uwo mukogote hari umuntu uwukatishije, mbona ariko arawuyagisha nawuteze amatwi, waje gukamangana sinongeye kubona, birangira ntawuriye. Nkomeza gutekereza ati kamanganye ntawuriye. Aho hari ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri Yesu Kristo yaje mu gatondo arambwira ati erega Tamari, tigihe kirageze cyo gutwagwa kwigishwa ishure, niwitegure ndaje kugutora tuje ku ishure. Muri uko kwitegura nari ndyamye mwako gatondo, niteguye mu ndirimbo ivuga yo gusezera ivuga ngo bagenzi twafatanije ibikorwa by'Imana, harageze ko dutandukana ku maso gusa, Imana kwibigombye ko tungururiza ahandi, nihabwe icubahiro ivyigomba n'ivyo vyiza. Turabasezeye nshuti turabagumbiriye, Imana yo mu ijuru izibahezagire. Nimucike intege bagenzi, nimushishikare, ibitsibo vyacu vyama biturorereye. Iyo narayiririmbye ndayimara n'ibitero 3 na refre, ariko kubera kugira nziga mu mwanya mu gutanga ubu buhamya nkunda kuririmba igitero kimwe na refre. Yego, maze kuyiririmba ndayimara ivyo bitero 3 narabimaze na refre, ndayisozereye wamengane nk'umuntu ubwiye mama yuko ngire ntwago ku ishure. Naje kubona mama zaho ndyamye arambwira ati Tamari, tivyuka ufungure. Ndamubwira ati mama, tinzanira mfungurira aha, ti kandi nindangiza gufungura mundeke ndyame nduhuke, ti ningenzi za kunsura muyibwire ko ndimo kuruhuka. Hama mukuru wanje twari turyamanye yaje kwikanga yuko nabangire ntwagwe kwigisha. Yaje kuvuga ngo oya koko ngo nabyuke afungurire hajya, ngo ngwino tugushirira agatebe hajya, ngo uvyuke ufungure wicaye. Hama naje kubagamburikira ndavyuka ndicaraga ndafungura ndaheza. Hama nafunguye nk'umuntu uri ku rugendo, ndangije ndabwira mukuru wanje yitwa Esteri ti koko mwandeka nkagenda nkaryama nkaruhuka. Arambwira ati ya koko, ti buhagaze ngaho ugorora imitsi, ti nanje nkomeze kukuganirira. Ubwo koko naje kubona ko ari umutego kugira sinkomeze ishure. Naje kumubaza ati Esteri, ti kubereke we na mama mutagomba kundekura ngende kw'ishure. Arambaza ati none se hari irindi shure? Ti yego hari irindi shure. Arambwira ati yagose, tiryo Imana nibiri cumbikiye tayo wizaramaze, umanza koko yari bari bagize ubwoba. Ndavuga ati koko ishure rirasivye. Naje kwirirwaho ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu naje kwirirwaho koko. Ku munsi wa kane nibwo Yesu Kristo yaje kuza arambwira ngo Tamari, nashakaga kukumenera ibanga ribi rya shetani, ti hari imihigo shetani afite yo kugomba gusambura itorero ry'Imana. Ubwo yaje kumbwira ati shetani tarafite imihigo yo guteza dayimoni macakubiri mu bakozi b'Imana, ti koko kugira ngo habemwo gucana canamo, ngo gucyo azaba bafashe. Yarambwiye ati shetani yaritegereje abona gusambura itorero, ahereye hasi ntivyamora, ahereye hejuru niho vyamworohera, ti rero nihagomba kunyura. Arambwira ati shetani aragomba kohereza dayimoni magambo mu bakozi b'Imana, ngo habe kuvuga n'amagambo menshi, ngo gutya itorero azaba rifashe. Naje guhagarika umutima cyane, ndavuga ati none se nahera hejuru, titweho bato azadutoza intoke. Yesu Kristo arambwira ati reka guhagarika umutima, ti kuko
abakozi b'Imana bagihagarikiwe na mpwemu yera tinange nzabahagararira tinaca zabagira. Hama arambwira ati kandi shetani aragomba gusambura imigwi y'abasenzi bo ku karago, tinabo aragomba kubateza dayimoni macakubiri habemo gucana canamo, taragomba kubatezamo dayimoni magambo habemo amagambo menshi, habemo kuvugavugana amagambo, tikoko gucya zaba bafashe, tikandi abasenga bisonzesheje aragomba kubateza ingwara zikomakomeye amaestoma n'izindi kugira bahagarike ikigwanisho cyo kwisonzesha. Naho naje guhagarika umutima ndavuga ati abasenzi bo ku karago tinabafatana twazaba dufashe twese. Hama Yesu arambwira ngo ntuhagarike umutima ko abasenzi bo ku karago bagihagarikiwe na mpwemu yera nanjye nzabahagararira. Nibwo yaje kumbwira ati buriya hari abantu baba bari mu itorero tariko shetani adahesha agaciro, tina abantu bafata ivy'Imana bisanzwe batitwarira iki gikorwa c'Imana, bagifata uko babonye ugusanzwe. Tabo bantu shetani nabo nta gaciro ajyaga baha, ti nta n'umwanya bamutesha, ti kuko avuga ati umwanya n'umwanya bajya nzabatora bajya bobo n'abanje. Rero shengero ry'Imana tube mu itorero, tube mu mirimo tubikunze. Yego Yesu adufashe kandi atugirira ubuntu. Ukaba nawe ufise intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatane